potencijal maksimalno ne iskorišti. Planinarsko društvo pokušava znači, da promoviše planinu Maklin znači, svoje djelovanje. Mislim da smo na dobrom putu da smo to već radili. To su tragovi spomenika koji je srušen se rati 2000 neke godine. I ovo su stati samo što je ostalo od njega. I ovdje je bio spomenik slušan, bilo znači posle rata, to je neko ne zasmijetio i taj spomenik znači jedno mnoštvo gluposti koje su rađene ovdje u Prozoru. Planina Maklin je vrlo atraktivna planina, vrlo pitoma za planinarenje, za šetnju, za odmor u prirodi. I znači mi smo i prvi povod naravno uradili na Maklin i ova planina je kako sam već spomenuo, njeno ime je nosilo većina sportskih klubova u Prozoru, barem prije rata. To je bio fudbalski klub Maklin, bilo je šarkaški klub Maklin i niz nekih drugih sportskih kolektiva, tako da smo i nama je bila ta sudbina da nam se planinarsko društvo zove Maklin. Iako, kako smo imali informacija, i to je 100% tačno, znači planinarsko društvo kao kolektiv nikad nije postojalo u Prozoru do osnivanja planinarskog društva Maklin. Kad smo gostovali u Jablanci kod kolega planara iz Jablance, u razgovoru s njima smo saznali da je bila ovdje uvijek sekcija izviđača, ali da planinarsko društvo nije nikada postojalo kao znači, organizacija, kao udruženje građana, što govori da Prozora nisu nikad nešto volili. A i ovo što mi radimo isto, to je planinarstvo, ali mi ga zovemo ono rekreativno planinarstvo. Dakle, mi više uživamo u prirodu i druženju u prirodi. Dakle, na svaki vrh koji smo se mi popili, da li on bio 2000 metara, 1000 metara nadmorske visine, mi smo iznosili i roštilje i desne piće, to je nešto što je karakteristično za nas Prozorane, da mi volimo taj merak i tu uživanje, naravno, u prirodi je to puno ljepše i puno bolje. Tako da mi smo i posebni po tome da nemamo neku skupocijenu opremu, nemamo ni planinarskog doma, ni nešto ekstra da možemo da se pohvalimo, ali imamo, znam da smo se penali na nekoga. Kao suza. Moj Lizalo, ja večeras danas dobivam period, ja je tvoj gaz. Popravo smo igrali, ja je gaz. A možeš ga baviti? Naravno, prva dva sam prošla gaz. Ne možeš. I najveće kvote, 2.10, 2.10. To je babi ljudi, to je Šalke i Valide u Bolgu. Pavo, treba ići na ovo, da bi čuli. Sela ima sve, nema ništa. Mahala je mahala. Sela mali, dobro reći. Pomoć Bog izgleda. Klint isti. Vrati mi se, vrati, ne. Ovdje su dva pobjede. Šta? A Sevilla? 1-2. Ja se jedan ništa. Mačke su najveći, jebate mačke. Voda ti odmah. Imali smo. Šapite imali smo. Karatiste imali smo. Kako se kaže, oni nerkine, imali smo amatere, imali smo karatiste. Došli smo na ideju da osnovimo planinarsko društvo. Tako smo pili. Koji vas da? Koji vas da isto društvo, isto rastojanje. Bili su ako ja, ti, Džano, Struje Rahmetli, Alica, Lebanu, Džano i Miršća. Kako ćemo se zvati? Maklin. A grb je urađen na osnovnog fudbalskog kluba. Ja, grb smo prelazili od fudbalskog kluba Maklin. Bilo nam je donio, izvukao nam na isprintao sve i prihvatili smo to. Napravili smo zastavu. Jesmo. Zastavu planinarsko, sportsko. Planinarsko sportsko udruženje Maklin. Prozor. PSU Maklin. Tačan datum ne znam, uglavnom bio je prije 5 godina. Ja, to je tu, predivno je. Snijeg je, zima je, mart je, ali sunce i ova planina zaslušuje, znači ovaj Maklin, da se iziđe na njega, da se obilazi ljeto, zima, znači baš smo ga zapustili. I
dolaskom i ljeti i zimi, znači ne izlazi se na planine, ne izlazi se nigdje. To je bilo predivno, bilo je osvijetljeno. Bilo je ekstra spomenik. 4. juli je tad bio dan boraca. Kakav sad, znači, u ratu je uništen. Znači, obilježavao se 4. juli, ja mislim, Amiru, tako? Izlalo se dan borca, znači, tu su bile manifestacije ogromne. Šatori, znači, ovi platov Maktena gdje su ovi ledine. Prepuno je bilo šatora, muzika, Raja iz Vakufa, iz prozora iz Jablance je dolazila, noćilo je se, znači... Prvi pohod je bio na Makljen, ja, ti, Bebac, Malša, Kule, Mirso, i Lolicu išao prvi? Nije, Mirso i Strujera. Ima zapisano to, išlo ti je prozor kupale, kozije stijene, kruglača slimena, gore na veliki vrh, niz Zelča put. Zelča put i opet... Jesu, to ti je prvi pohod. Prvi pohod nam je bio na Makljen. Ali smo ga htjeli na pohoda prekinuti. I ugasili nas kod društva. Nakon teške borbe. 5 godina. Zato što nismo mogli. To je bilo prekretnica u našim školama. A inače svi naši pohodi su bili naporni. Sve. Stari moj, premalo smo se družili, al smo se kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, ko ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude, za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz era vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata, s pola daha, kap se vdaha, sve na svom, kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom, mine dobri duh svojim Sarajevom, kao refren kog zviždukaš čaršijom. Stari moj, gluvi nas dani napali, i tu gde rima zafali, još samo sveća da se zapali. Zimski dan, severac tuli flautu i sve u fade outu, i nit bih pevao, niti bi čutao, kao kameo, ko silueta zbroševa, dečak s gitarom skoševa, u pesme je odlutao.
Ovaj duet otpevat ću sam, ne ide to znam, al šta bude. Za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz era vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom. Kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh svojim Sarajevom. Kao refren kog zviždukaš čaršijom. Taj pohod prvi koji nam je bio, znači, planinarskog društva Maklena je ujedno i onaj memorialni pohod Adnana Brkića Struje, rahmetli, koji je umro i koji smo mi, planinari, znači svi koji smo učestvovali u pohodu, donijeli smo odluku da to bude memorialni pohod rahmetli Adnana Brkića Struje i da se organizuje svake godine na dan kada je on preselio na Hiret, koji nas ujedno iznenadio, znači njegova smrt je zatekla nas sviju. Ne znam kako bi to opisao, baš nas je, rat je bio stradanja, ali to je baš bilo, meni je bilo gore nego rat. Mlad momak iznenada na utakmici s Jaranima, s kolegom, rekreaciju u osnovnoj školi, znači doživio je svoj život, tu je završio jednostavno srce, da je prekinuli, ne znam više kako. Mi smo odlučili, znači svake godine da učestvujemo u pohodu i ovo je sada pogoda, treći pohod memorialni će biti i koji smo jako zadovoljni odzivom omladine i prijatelja Jaranja, kolega Adnana i svake godine nas je sve više i više i ako boda nadam se i budućnosti da će nas biti više i više jer je to Adnan rahmetli zaslužio. To je neki način da se mi odužimo. Ne možemo se mi njemu nikad odužiti šta je on za nas uradio i kakav je čovjek bio. Ali eto mi planinari i njegove kolege odajemo tu počast tim jednim pohodom. Simbolično da odamo, znači, počast od kafića, na njegov mezar sjedi prouči se Fatiha i ide se ovo Maklin gdje sad idemo do tu spomenika da obiđemo, da vidimo to. To je jedan od načina da spomenemo Struju rahmetli, da skupimo raje, da ga organiziramo kroz taj pohod. Imamo stvarno učestvo u svim većim događajima u Prozoru, od svih udruženja do koncerata, do organizaciji, medijskom praćenju. Baš je bio tu uvijek kada je trebalo da se nešto pokrene, da se to medijski proprati, tako i da upravo i mi smo ponovo se penjemo na Maklin, to će biti treći tradicionalni pohod, dogodine ko Bog da ponovo. Sjećaš se na Balkan kad smo išli, kad su nam ljudi rekli? Samo onaj kad smo se nabran penjali. Nije. Prvi bio, nije, znači smo na Malovan, kad smo se popeli na Malovan i vratili se iz Jajca rajon, da su rekli ajmo sad na drugu. Da, no još nema. Hvala vam, ovo je za nas bilo. I Malovan je meni najzajbaniji. Meni jedan povoda, meni najdraže je bilo kad smo išli na Vilića Guvno. Gore kad smo izišli na to čuveno Vilića Guvno. Prvi i drugi put. Prvi put, kad isto Struja nije išao, a Nerko Beć pa je išao sa nama postio. Tako bilo. I Struja nam dao kameru, snimali smo sve lijepo bilo, obišli smo sve. Kad smo se vraćali u snimanje, ispala nam je kamera.
Otko telefon iza mene. A ode, rekao, kamera neće nam struje, više nikada. Stigošmo i mi uši u nju, očili smo, kažem, ja ne umoj slučajno neko da bi rekao struju, da nam je ispala. Prošlo možda 2-3 mjeseca struja, rahmetli to snime, stavio na CD, ide struja meni na kapu, čaj, kaže, jeste pokvareni, kamera je ispala. Pa rekao, nije struja, kon tam u sebi, ko je rekao, zadavit ću ga. Ma nije, rekao, on struja ispala, ja nosio se. Kako kaj nije, kaj otkotrice, kamera snima, upaljena bila, još kaže, vi ćete nemoj struji govoriti da je ispala. Je li Bebac bio najmlađi učesnik na Vranu? Ja mislim da si ti bio najmlađi. Još to najgovorio, da sam dole čaj pio. 15 godina. 15 godina. Izašao ga u onim rudarskim čizmama, ne popeo kraj. I masnica je rudarska. Masnik, u rudarskim čizmama, svi opremio ljudi. I koliko smo hrane iznijeli? Joj, izišli ono scena na Vranu. Bilo je 200-300 planinara. Stoje ljudi, stojeći, jede sendviče, piju čaj. Mi šatorskog krila razapijemo. Pita se vadi kuhana jaja, kolači, rakije. Mi znali ga ljudi došli slikaju svaka ranka. Tu nam je struja, rahmetli isto zadnji došli. I tavan jeli on izlazi. 3,5 planara. Fino smo se organizovali, bilo nas je 13 nas. Ja, ti, Mirso, Sema, Njerko, Safet Efendija, Anton je mali iz Pograđa Kruze, da je Slamović i Ilmo, Balić, Beli i Beli. Amela. I Amela, A potpora nam je bila u prijevozu Medeni i Avdo Hođić iz Varvara, koji su odrađali ekstra. Znači, oni su nam organizacija bila u prijevozu i smještaju planu za 10. Isto smo krenuli odavde od Čara. Naravno, iz Stefanije Park. Išli ste Nezvuk. Na večer smo pošli u Nezvuk. Doći nekada dugo smo. Pa mrak je bilo 8-9 sati. Vještani su nas dočekali ekstra u kuću, nas primili, kafu popili, fino druženje. Svi smo bili malo umorno, priča, zezanje, ujutro. Kad smo ustali, kad smo izišli na taj... To je bilo, brate, lepo, ne znam. Bilo je, brate, strahota vidjeti. Jer nas 10.000 naroda je bilo. Prvi dan je krenulo oko 10.000 ljudi. 10.000, znači na Marš mira, 2012. godine krenuo. Drugi dan ti je odustao Sema, jest Mirso i Efendija. Pa dobro, nismo imali puno odustava. Srtava. Taj drugi... Kao, ali smo otišli i nepripremljeni. Otišli smo, mislim, mi kao i svi pohodi smo išli. Puno hrane, najviše smo hrane. Išli podijeli hrane, jer ja se sjećam da sam sreo ljude iz planinarskog društva, Grbić, iz Bihaća, tog pohoda, i da su od meni tad govorili, kad smo hodali, da su oni se pripremali za to, da su čak išli gore i gore na učestnicu, da se pripremali 10 dana za to. Mi smo izašli iz kafane, sjeli u auto i otišli, zgazili 160 kg, 160 km. Ali predivno. Bilo je dobro, ali baš bilo strašno. Super vrijeme bilo. Spavili smo vani, 3 dana. 3 dana, 3 noći smo vani spavali pod vedrim nebom. U Brećanu. To je prva ekipa iz Prozora koja je otišla na Marš mira i koja je pregazala Gašpira, mi je bilo Planinarsko društvo Maklije. I vam se prošle godine i pretprošle su radili, su neka raja odavde. Prva ekipa je odavde iz Prozora. Koja je otišla smo mi organizirali. Srebrenica je po meni isto nešto što smo dobro odradili i što je već Rahla već to preuzela od nas. Ovi već koji su drugi put išli, još im je spremni zato što... Mi smo spremni znali šta im treba. Mi smo otišli bukvalno, nismo ni znali šta nas čeka. Bilo je naporno, dobro naporno. 8 sati smo ovo do 10. Pa ja, zadnji dan, znači kad ideš iz Nezluka prema Potičana, za mene je taj trenutak. Ja vi ste prvi ušli ovdje.
Mi smo ušli među prvi, znači, tu prvi sto prodorci, borci koji su, znači, izišli, preživjeli, oni su na čelu kolone sa svojim zastavama i kad silaziš te potičare, to je jedan osjećaj majke Srebrenice, te čeka vojska, vode ti daju, aplauzi, plaću. Ovo je bio tad stroj onaj postrojen. Vojska te čeka, to je neki osjećaj. Srebrenica je po meni isto nešto što smo dobro odradili i što je već Rahva već to preuzela od nas. Ovi već koji su drugi put išli, su još mi spremni zato što... Mi su spremni znali šta im treba, ja. Mi smo otišli bukvalno, nismo ni znali šta nas čeka. Bilo je naporno, dobro naporno. 8 sati smo ovdje, 10. Pa ja. Fin osjećaj. Dole kad smo sišli, dole smo noći u Potičarima. Sutradan je bilo dženaza, obilazak Potičara, uzi, spomenu, ti si među prvima, a ja i Amela, mala Feridova i Amela smo zadnji došli. I ona je sišla u Rikvijec, bukvalno u Rikvijec, cura je sišla malo brdo, znaš kad silaziš sad. Kad se spuštaš, znači u Potičare, u nije su vodomišiću pali, fakat nije mogla, okrenula se cura ovako, znači normalno hodaš. Cura se okrenula jer kada silaziš ovi se mišiću pali, ne se, bukvalno smo je sišla je u Rikvijec do Potičara, ona je bila jedina ženska među nama i sve je prešla stvarno i cercijalno odradila tu pravo. Znaš što mi najgore bilo? Kad god pitaš, znači hodaš od 5-6 sati i stoji sretniješ ljude u lokalcu, da ima još puno do toga. Eto kad je do sat vremena i vi ste tu prođete 3 sata. Ima ni blizu, pitaš opet nekoga, ima li još puno, moj kao samo ovo brdo prijeđeš. Tako da nikad nisi znao ni koliko je. Pa dole rojne se a mi smo kao imamo po običaju opet iz kafane to sve zgazili vratili. Koji grani, koji malovani, koji sve ostale i ostala brda. Nemoj žalit suzama, već se sjeti dovama, nemoj da ti suza krene, kad probudiš uspomene, nemoj da ti krene, kad probudiš uspomene.
Od jednih pohoda, gdje smo bili na Vilića gumu, došli smo na ideju da pokrenemo pohod Crni vrh. To je živi štit koji u 1993. havio Hrvatska vojska, znači Bošnjake, muslimane izvela iz srednjoškolskog centra i na Crni vrh, na liniju, je ubijeno koliko Amra. Ne znam, tačno broj bio. Uglavnom, gore, znači, u Crnom vrhu, htjeli smo da obilježimo. Ne, htjeli smo raditi memorialne pohode. Kad smo radili Srebrenicu, kad smo gotali Srebrenicu, tad smo na plan u Plenarskom savjetu Bosne i Hercegovine poslali isto memorialnu pohodu sa njima. Znači, prvi... Za obilježavanje tog živog štita, da bude memorialni pohod, evo sad je... U 8. mjesecu. 8. mjesec 1993. Znači, mi smo prije 3 godine taj pohod smo prvi organizirali. Otišli smo dole do RVI-a, do udruženja RVI, nestali. Sa njima smo se to dogovorili, taj povod je prvi krenuo, znači nismo išli odavde Pijehe, s autobusima se došlo na Makren, na spomenik i od ozgor smo sa spomenika smo išli Pijehe, znači do Crnog vrha gdje je tačnije, znači gdje su pobijeni, gdje je bilo taj sukob HVO i armije i taj, znači, pohod od prije 3 godine, znači to je posto isto memorialni pohod. Svake godine se obilježava i svake godine je sve uspješno. Sjećaš se kad si sa Audijem izašao na Idovac? Prvi put kad smo popjeli Idovac. Ja, ti, Mirso, Nerko i Muna. Muna i Džan. Nije Džana, nije. Gdje ti bebe išao, jesu? Ja sam prvi put, kad smo dobro. Kad smo našli na vodu, jel? Jeste. Ja, ti, Džano i Muna i Mirso i Nerko. Ti je Idovac osvojilo? Ja. Prva. Prvi put nas je bilo više. Bilo nas je više. Ja, onda su išli Varvari. Ono isto lijep pohod bio, kad smo došli do Idovca. Bilo iz Varvarije Raje, bila je Amel mali isto. Bio je masni je tad išao. Bilo na cure iz Varvarije, Aida. Amir. Jesti Amir. Tad isto lijepo bilo, ali Hamon smo došli, nismo znali. Kad nismo na tim pravcima bili, nismo znali, došli smo do Podvidovac. Vrlo bitna stvar ti vodiš, dosta ti staza, mi nismo ni znali. Ja išli smo... Napamet. Ja napamet, znači. Pa bilo je, na svakom povodu bilo nas 7, 8, 10 zavisi od vremena, od vas da neki obavez neko ima. Znači, u nas u Domu kulture Prozor, gdje je planinarsko društvo učestvovalo u humanitarnom koncertu. Organizovalo koncert Motika Sabahudina, sinu njegovom Elmedinu, koji je bio teško bolestan i sastao, pošto smo znali njegovog policajca. Organizovali smo taj humanitarni koncert. Bili smo jako zadovoljni odzivom, sakupljenim sredstvima. Učestvovao je od pjevača Mirso Čomaga, od naših članara, bili su svi, znači, na kutije su bile u prodavnicima, u kafićima, karte su prodate. Predivno je bilo, znači, Jablančan se došao. Bilo je i pjevač. Amater, Džemo, naš Ogradja učestvovao. Bila je prepuna sala. Prepuna sala, baš nestalo je karata. Raja je stavljala pare u kutiju, nismo imali karata, baš je odziv bio fenomenalan. To je, ja mislim, prvi koncert humanitarne prirode koji je održan poslije rata u Prozoru. Znači, isto koji smo pokrenuli, znači, tu je učestvovala naša ekipa standardna. Zema, Ale, Mirso, Upa, Bebe, Džano, Nerko, ja, Amir. To je ta ekipa koja je učestvovala u realizaciji tog koncerta. Mali je poslije te operacije bio dobar. Nije još to kaj najbolje, ali dobro je kako je bio. Napreduje, čujemo s njegovim starim i dalje za stanje, to ide u Fojnicu, na Banjanje, to je to.
kako smo spominjali prošli put, članovi Vranskog društva su penjali u čizmama rudarkama, dakle imamo znači, srce, imamo volju, volimo prirodu. Većina naših članova su također i članovi lovačkog društva, ribolovačkog društva, isto tako. Tako da ta budućnost kluba, iako smo sad malo i stagniramo i malo smo i usporili u tome svemu, ono će se ne sumnjam da će društvo postojati. Jer i bez toga mislim da je planinarstvo, barem onako kako ga mi vidimo, atraktivan iz razloga što tu druženje, što se poznaješ prirodu, što pobegneš malo iz ove gradske sredine, malo iz ovoga zbijenosti, jer prozor je, kako vidite, sav u kotlini, onda mi volimo malo da smo na široko. Jako je teško, ja i smo razgovarali, jer generalno omladina je vrlo teško prijenuti. Ima fine raje koja hoće da radi, ali kao i sve u ovoj državi, dosta toga je zamrlo i nema volje. A mi smo ta neka ekipa starija, već malo nas je zašlo u godine. Mi ćemo gurati dok mi mognemo. Sad, hoće li to omladina preuzimati, neće li to omladina preuzimati, to je do njih. Da li se njima to isplati, da li ima vide smisao staviti rusak na leđa, izgaziti 5-6 sati, popeti se neki veliki vrace. Da li oni vide neki smisao u tome, to je drugo. Stari moj, premalo smo se družili, al smo se kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, ko ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude, za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz era vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom, kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh svojim Sarajevom. Kao refren kog zviždukaš čaršijom. Stari moj, gluvi nas dani napali, i tu gde rima zafali, još samo sveća da se zapali. Zimski dan, severac tuli flautu i sve u fade outu, i nit bih pevao, niti bi čutao. Kao kameo, ko silueta zbroševa,
dečak s gitarom s Koševa u pesme je odlutao. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude. Za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz era vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom. Kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh svojim Sarajevom. Kao refren kog zviždukaš čaršijom.